story because you know inti ya gusu aye kan Galamsey no just kromani de omunti obi asem na bi kofi sika hyefom wo mo so mo ntena mo akomo ne wo mo sa bra sika hyefom Jesus Christ na sika hyefom akofi o tena ma ekomakun no but you see inti say utu Galamsey ni wi a omo chichiri kuro fufura na mebo kofi kuro no a omo beto tetetete no eno ano omo so da so te so me worry is that wo bedroom o inti we ye fight Galamsey na obi abeba no na obi a pepa na no ho but mi wura me bedroom aba o kokko wura na cheso de wura fom na o tu Galamsey no won the bedroom and everybody is watching o say omo hyedam so no omo tu akofi wo hu de nipa na ye won dem enti nipa wani mra ho so no na nipa no enti cheso kro no na chi wonyina na ntete kofi I mean, get me other videos in the town eno ni other videos ye hwe efie ye si ho ya kofi efie a achepa ye hwe fie na chi o say o hwe a edan ba ko ya bontedan na ebuo no ana enimu no ana omo di gala no anti we ne ya mana aha ne toilet na girl ne kwatito mu ntu no omo tu ho ni nyina ba na say aha so ye hefa we ye amana no a omo tu ye unse ye hwa ajanan ne ebugu ha no enti omo de excavator no unse ne bucket ni ni ana omo de etu ha no e de kotwen girl ni free ajanan enti o hwe abrante no ote bucket ni so a na yura kra ha ona girl ne da ne nchen no se ne be ya onfiri to hwe again ne nan kra ne tetete boto ne ho hwe ana wo tu no hwe aha enti hwe akromuofo ni nyina na agitwi kofi unse efie ba kusuni o unse we se ye be kan unse ajanan no pipe bi ya na dam no ene tua soro no okoja maame yanko ya chinesi yanko go back okay ntime ba we ajanan ni we ni gate no ajanan ni gate na unse ade ni jigu mu sa ntima gate no eteto fom eti se kan esi ya public toilet ana say dabi kofi obi afie toilet efie se bia wasori anopa so obeso okoja nan na wakobie amansan nyina unse fie hofo ni nyina akoso bi obi afie toilet ho nti unse eno ni o he kofi he anti nya public toilet dabi wono an fie toilet ewa asante achem konongo Odumase ho Odumase Odumase de enu ani Odumase ya ne si ye kofi asem he unse ye be hwa efie no unse apa isa o ye hwe fie ne fom ho ne ade a je Odumase kuro ni nyina de kofi baby a obenya bia ho apa unse all as a result of Galamsey and omo ya mama menya how because with oyela na omo turn 650 Ghana cedis no and in 10 cedis 1000 Ghana cedis VIP for ne other transport for na by force by tender omo to omo buom anka me baba ne beside but anyway we will have more na time kofi sansema okay mame ba ko no so kono ayi kan se jo so ayi o se okoto anwa de abenoa na wachi anwa no oto no se 2 point something oduro 6 million and America say anwa gallon no fried tord no 650 Ghana cedis as at Friday as at Sunday Saturday benyina no wo de age 1000 Ghana cedis o de kofi entiama omo a omo kodi dwa no obi wono ma wokọ no wakan ne sika firifie na eba wo onim no ma ne bo nyina dada obedru dwom ho no na ebo na sesa you benyam to deal with that but I would get time near maame no madwadifo but ye nwie kono once because ade na ehu ahwe ya ye beti ani eniama bu okuyen politicians toto ayampia afeye ne atemamfo nso ye kuye ho tesesesi ade wo man ba kura ni abusanfo na kofi me ye sure se wan ebe kakra no Odumase kuro no wa ha ebedura na jo ye be sore na ebia ka na mfimfin ka kwa mfimfin no makutu amna na se udu konongo station ho na utwema ko otra okwa akra udu konongo station na okwa me ka say about 4 years ago 4 years ago by then time I was at multimedia na omadidi awura main road na se mo ko block kwan na kra na omo se me maka bia ntwam wo main road Kumasi Accra road no because kwan na se nyina Galamsey for the left and right chese ho no kwan ni buagum ti ka kese e be fa so nyina no likely say ebetimi nso asenke bayanko one of the eyewitness ewo kromo tenkran ewa Akoma ahoma so bebe na ha Akoma 87.9 FM Kofi Asante ni bibia abakode hello tenkran
Hello. Yes, who Odumase Chrome ho, right? Hello. Me Tenkran say who Odumase Chrome ho. Odumase Chrome ho. Na Ehon ye wo me, ehon na me te. Ye pra me frɛ Tenkran. na eyede na manfo fie ye tutu galani ade wase. Girl na eyede na woteto amranim. Ma me nya da picture. Again no de anopa no na oye say okọ private enti. O te toilet no so na esenke no. Enti me bo toilet na abu na gum or ara na yede hye Galamsey. Dabe enye toilet no bu no gum. E Galamsey say ye asase de say mines for no adidi afe na da ba mines for no de omo ko down pan san omo due dry na ba the pass there. By 3 days 7-8 years ago ana e fi Galamsey for TC mu a omo ye Galamsey wo fie mu. Esi mu ti omo dry no mu bi fa omo bia fa toilet na ase. Ada ma toilet ne senke ya e senke oba no so kan o. E do oba na ya toilet ya pit no ya toilet no. Enti sesi ano say Odumase Chrome ne de efie tete wo nyina no ye didi ase nyina. Oh, enye ti ni nyina but ye o say be a ebo line na mo gold wo ne de. Enye this man can to be a more than 20-30 a omutu Galamsey for the past 10 years. Hey. So Na fie no da so a nipa wo fie ho ba do omo da so adi Galamsey no wo asase na se e wo fie ho. And now more important about it, make I tell you that some of other houses because the difference here and I have the next day the business will require about being tobacco because the problem the other houses if you walk on and not book for catch on with the almost 250 or but still almost as to ama the team be good any other in the Galamsey after we there or how I say na ye kabum as a nation na bitu ase because if you Galamsey say what you na you Galamsey or what there enye Ye fiefo na etu ana se wo mo di fie na ma hai na manfo me nyante picture na se o ye obi afie no no atu na de ana se minus re na aba gi fie no na etu davi o pushi me there say bi o ojapade a obi ntimi fra bonte emba ojapade a obi ntimi fra bonte mefa ojapade but who pushi me but e ho de ntimi kan say no me kan say mo reporters no because say me was asase da baby a obi ntimi ma me mata asase so emeye adwuma wo so mreko a without my consent ntimi kan say fifu a na say ntimi kan say but mo amoso pushi a mo be hu omo a Obama Fire or Muye Galamsey. Odumase, Odumase, Asante Atem Central. Akoma FM. This is serious. And teacher say, and Kwale with Chromeware, AD Agronia, Daddy Nano. Nami am Fakwemu and Kwalani between a tattoo, Mebumo Wuka. Now, America say, I can't come once more. AD at the best, AD Kwana and the Pabako, and or by an and Albano, a woo yellow. AD and about for more than one. Is it the first time, Obiawu atomrem sa? Galamsey petre egu musa. And your first time, Galamsey, you might be only to me back. They say a month for our pitching or the first time. But we say about it, then an hour who will be our toilet and of an did say I have to. And then an hour, I know about the so I am beneficiary of Galamsey. Galamsey na air cost one. Auntie what of Chromo and our high down hall, and I say, what didn't you say? Obana or said on your crew many say Obestra will be Oba or no tell Fikumo, Nanka this and go Fikumo, the Asenka, you did Anka, Anka, you do Kumia, and yet Baobano Fikumia. Akoma FM. This is serious. Auntie assembly members, Nanama for BI aware the echo so Krumo. About 7 years ago, when he called rounds, I said, Anka, the Fedman or Muya no Muya, not a 10 year at the door, what they come with dinner, and a man back of
wa ɔhene nankasa deɛ ɔnya deɛ ɔfoa sie Galamsey so ɔno kora sɔre tia Galamsey no nso agya wokɔ a ɛbɛkɔ akɔwie aban mu ɛkɔwie mpanimfoɔ anim a ɔhene wɔntumi nti wɔ bi wode kɔ anim nso na anyɛ yi almost there 7 years ago ɔhene no kɔ rounds ɛtwerɛtwerɛ fie a ɔmoyɛ Galamsey wɔ mu no nyinaa ɛnso ɔmo gyina tɛm ma ani gyae nkɔsi there 7 years bi na obi ɛka ho hwee ɛne yɛgya no akyɛ sɛ obiaa ɛdidi nti by the next 1 year 2 years to come no kuro no nyinaa will start sinking na afei munya baabi akora ntena biem ane ne yɛka sɛ yɛahwɛ ansa no a ɛbi a yɛbɛsi biem no ɛbɛkyɛn wɔadie no ana sɛ mo reporters no kɔnsa a ɛfie mebie ɔkɔ a na bufoɔ koraa ma ɔmo wɔ ne nsɛ ma ɔmo ntena fie ɔba sɛ nnipa da so te hɔ ɛhɔ koraa no ɛhu koraa sene deɛ baabi a ɔba yi senke yie bɛma mamemfa nsia kɔ bibi ni koraa yɛba wiase bɛyɛ dɛn